megalayapost.news. Kipulit Kariboy District hapo kajing ilam Senior Superintendent of Police UVS Rathor nin kasingi kila Panlongbiang ya kajing talasi kali habernihan hakate kajing talasi kipulit kila ya obat sibun ki kali ki bapin kenyan kentup nadu ki badi bua ya kapor banyak kali ki batayid yong ki bampnen kamyo silbel bat kiwei hakate kajing talasi kipulit Kariboy kila bat badan kunaru ika kali pulit jong ke jela Asam ki balapan me ega foglight hasurok ba kumjuru kila klongno ya kistika army na ki kali jong kisipai balasong tan hakane kajing talasi lawan lamru do emle jong kaliang persya ubade na kaseng AITC Mizanu Reman Kazi na Rajabla constituency ubala hiar na lakajong kakaliban ay kublay bat kajingero ikipulit Kariboy na markajing turesitom jong ki banwanra ay kajing singan kinonglit ng wan hakasurok ba hakaju kapor lawan poiru sa menteri kesorkar jelang ba sustenance sotun hakabautay menteri ru ulah hiar na lakajong kakaliban ay kajingero bat kajing kersyan ikipulit Kariboy uneu menteri ulah kenturu ikipaj ba ki banyak kali kibarin ne kibahe laki de na kajela ne na sabar kajelaru baki de banbut ya ki kendon jong ki traffic rules pat kim day bandi bua ya kapor banyak kali kenang banlai na kajing jaba sungsi susu na kaliang ba sosne sotun ulong bahadian kajing tresitom jong kipulit Kariboy uyoi bagi jing ja accident kila duna ba khamtam haki sorok ba barul aimen CM ru kipulit Kariboy khamtam yo SSP bat kumju yo DSP traffic in charge halor kajing la jong ki ban mi hi daladi man la kapor hasurong ban pej perman ya kasong suk songsan bat kajing singan kinong le nyongwan leng ba jong ki surong Sabar ba, berpaling sering jangan pergi dan lalai ya. Ini? Hah? Mana jabi ko? Satu ba isko? ऊपर जाओ. ऊपर. पूरा करते हाँ. बंदूक से लेके कौन? bonit खुला ऊपर करो थोड़ा इसको ग्लास को ऊपर करो राइट का है इसका फोटो मारते रहो मजा फोटो कहाँ गया ये ले लो या जो भी ले लो कोई I keep following your page. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah. Hello. Yeah, jam. It's good. Just get yes, sir. Wrong lane driving, drunken driving, seat belt. They're looking at basic road safety. Krishna is a big road. I just came from Pakistan. You had food there? No. I just came back. Thank you, sir, for coming. Take it, sir. Impatient people. They can't wait for 5 seconds also.
Yang ni function show में ज़्यादा तो mindset का लोगों को The moment the front vehicle stops, they will try to overtake from wrong side. There is no patience. देखो तो एम्बुलेंस है क्या है देखो ambulance Ketika checking ada beda berarti kali yang di Korea di kali nanti beda checking di driver kita dan penting di driver kata nya jadi kali kalau ke penting kata ketinya hormon di kali buat bensin dan di nongnya kali kepa hadir bakila depan mat dan depan di buat kata kali dan kata tahu bah hadir pelami pun di aksiden kepa nilai bensin kita ke aksiden ke national highway pada kini ke isu hak baru di concern ke jong ni baru tung di nong ilam di nong nikmat lada pak ya isu seksual pada nakalian minister nakalian minister in charge police buat nasobanar kiro yang superintendent of police ng Ripoy district pada ka police department ni Ripoy amadai lang ba ka hindu tiya dodem kudunti kudunti tiya kudunti pada kai kebangai hakabangawan ng mero internet namar ba naklang di police iba personal iba check clinically in dia kita kapor ke burung ikran kita kapor ke burung bagi pensuhu eti bagi dapat syai ki ba kimdai ban le kerki lane banyak umur kali pada hadir ba katu kene tayo katu kene panai ni ba hadir ba lagon kene ka checking ngele iba kadon ka kata ka result ka babha akaba i ka accidental case kala duna ba hakni ka national highway bat kalong ka ek ba internet ya ka jisim kia ke ka police department na tu kli tu ka district superintendent of police bat ki oro ki staff police personnel basin ya ka senjam ban check man kapur bat ni ki yang deki kenta benyang ban check kamde ke bas penong benyang deki kenta benyang ban check iki kali bat kalong kali ki check kali kalong ka awareness kecil pensai saki nongnya kali saki ba nya iki kali ba maki kalong ba husiar ki ba pikir ba baginya iki kali kenang ba kanum don kalau ka accident hadir nubur bat nga suban ay ke jingero sa sisin ya ka jing trash dam kiti bat nga terpadu ya i nalayo ni kren BSP tepat iki ba kene ke checking kadai belong regular checking nang ba ki pajba ki banyak kali ketika nyong nya kali ba kindon ni kata jing perkat lupa lade ba hidai banle ek ba phan la hamaki ya je kali binya ekali hadal ti ke babek bat hidai banyak ekali daka kata ka jing pengat bamdon kono ka jing di buat namang ngili ba kidon ki case ke ba lalap bagi pun ki driver ki hadin ba ladap mat ladap di kesenya ekali bat dei nanta kala bamdon ki jinja hagi accident ba national Meghalaya Post.news